Bueno, tupo kudawatana na batu tukuboro rekiri mubango yo ya siasa na for the first time siasa cia 2027 cia ungavana county ya Meru na chidritege wata mukondo yungu yo mweru nyuma ya Peter agatira umunya urani gavana mbere wa county ya Meru kuthira kiwani ruthari na tarubete ringo agethire choka ndebene mwakeni wa 2027 ntubo nebo yokitu no ritubonene ni athiatiba gavana rore okaitene ka na baraba mwata barubo bakenero choka kwa bakiwa niwe gavana kwamba kuthira itongeria county ya Meru bobo yete ure kwena kuchania tatika MCA bambunge ya county ya Meru na gavana Meru MCA 59 batekwatana na gavana na kwenda county ya Meru ithalua na bo MCA ba kwenda kiatika government yethire kiandene county ya Meru kuya komunyare kukomba kwithira kwitetheria thirikari ya county ya Meru kwithira ichokera na kwithira bakibwithia mantura kubatere kaitene ukau kuri na ntatu weta na mbere ati gavana wa Meru Kawira Mwangaza na rethira echinchi ya ma chief officers na mawaziri bamwe kiri department mwanya verbally kana ati andikite no kuonania kwithira akuruta ntuba kuma department mwaka department irengi yani otugetha tugaria utugobaru arena yangi ya maingi kiri mbango ya siasa ndi na Eric Kimath ni muthuji wa siasa na ndi na MCA wa mbunge ya county ya Meru Mheshimiwa Saraga kine bobo ngwate kwa rero tugobaru are arena batukuluka 40188 namba yetu SMS through live kiri Facebook na through live kiri mutandao wetu ya YouTube ithira ukiwatanira na batu ikuntukura kuonde ure mpita wa MUTEMBEI ndwan karibuni sana amba bredi na Mheshimiwa Sara ladies first yes Mheshimiwa itu karaya tukwenda uchinchia kidogo narrative ile leo ya kudhalia county ya Meru kureta MMS tukona gaga kwenda shaping siasa cia 2027 is it so ro mbo chinche mande yonde wetu na mbere Meru Edward mbere kambu iboya nonto batu kweru ari nya kumbita akenda tumba kwaraniria na twaraniria mu Meru karibu uni urambo mbakuwa Edward ruo rwe mdene Meru tenonto bwa county Meru nera wani kondisovwa ne itara kinyana ende anto baigo bachiumirie munyana atura kuwe rutha na akawe yathano ntewetikie munya ke yete nonto county nera ndisubawa karari tu akeja nonto nyambere tuga county kandi soft munya no huyete akeja na kondisove county Edward tengugira ici oya kuwa ingo ewo kama ukira rukire uge county ni endisove president imutaratara yothero yore muno na yo kathinga tu yo president na itaga ikenya seneti kathithi nya kamiti inquiry kaye kakarande kandika report na ekathuya boe kona mantu jara ya kuya leo igaikia kaire seneti segine chiu cionthoranu icigagua kia IBC kenda yetane verify you mai ni kubwana isi antu bareo kou na ni kira ngavana thithagia kenda mbua gusikia MCAs para the 59 kenda baumba kumakaba baita njirerari na kanyoni muntu endwa ndigatwirite nyaketha ntetu teka to tiare chirio ndi meitwara na area na ituigagua tukuma seneti ngavana nejite na ngenti mono na ende akiwa woni ndenda MCAs ngania bakare kinya ndere andi bange bonde ibeye lakini ngania bo bakaro kinya nare andi no tumathoganio ne jawe aije MCAs bachoka Meru bakeya no gwa burathati iba defeated na ara seneti na ndi bakeya betete kuchwa ngavana na ngavana gukinya Meru buga kuona mantu te ura akuthwanitie ire areta na ndi mantu yakwa tukandisove county MCAs bane na kondisove Edward nuronere kwina kanini karathithitu mizani Africa no kuona kinya anto baba inge inyangavana na losete popularity we ground te ura thwanitie mantu yaeta ure ya mwendere kwina ground na kwina kura ngavana kiretha irwena kana kiratia kyo monkera thai crown te kura nake atakumenya nate nya mashinani na to intelligence chawe na undene na waweta na crown ye nyingi mono nera te kura araweta bera mami wenu hateire mami wetu no ngavana na mami wao na bamushangilia na bamuringira mpi but to kinyake wekira kura era ndevene ngavana ni wake ya kuonera mwanya so batu as MCAs we have no problem with ngavana itomere seneti na to ya batu katwite ngugeto as MCAs na we na ite yawe ne executive na rite nguibo ega na reke kuthithia mantu ya kienyeji kimirura ya kuthithia thai Edward twakinya au nanga kwira nontu nukuona tukuya ma chief officers barabonde bari ba promote illegally bamwe berwe na kanywa
choke ni na twakinyira ya utokari endwan but Meru bando wetu ina thina. Wow. Kimathi nao kuya kumunya ikurete reaction nyingi cia siasa mno na kinya friction chiambiriti ukumakire thirikari ya thai because 70% ya antu kuruta ngui kire thirikari ya county ya Meru thai bandikini former governor Peter Munya kwina friction yambiriti kuya untu bu bomba wa affect ngui pa thirikari ya county ya Meru. Okay, boga Edward na timu ya kuyonde nontu bwa gutonera ogororo na rokanya kuja gucokanira kanywa na Meru na kumenya nara twitite na irwaria na no mwanka Meru bari nontu bambirite kwaria. Sure. Ko nande boga nontu poto to patania na mheshimiwa Sara. Kambuge Mutembei Meru neonete ina nyonta ya utongeria. Ina nyonta ya kuonwa direction na nyonta hiyo yonekaniriria kwa na nkuchani nyingi mono tukuchokia mheshimiwa Kawira Mwangaza kuona gite the first time na arina factor ku unify Meru wonde na arina kanya actually kau at the initial stage no ndikana riria aetere kunyithwo muma tukwira kieni na kinoru no nere kwari na goodwill nene mono na interest chia place and to support mama na tongere bonde but it's unfortunate that utongerere mobu kinyagari moe weja wa power ukorirwa na area ubati gwita. I think unfortunate bit no to the experience ene je unande for the last impeachment kumarere ya mbere the second impeachment na itukona nande the previous one ura kurakarire na Meru ninogi actually Meru retired na twategera na Meru ategera kona chionte akona ara munyambiririe menya munya akuja gitene ni ura mwanadamu atinkatho na atigawa ngani atenganairo actually munya na itirengugirere na nionekana that now because no really foundation ya devolve unit ya Meru ko ikarana nde kuija kwawe na kuiro kuro kwa kuija ikukonania ikukinyanira nyonta iria Meru nayo ya kuonanira election ya utongeria bwa county government kambuge munya kuija factor yawe ni ikareta tina mono within the circles chair the current sitting as you agreed, as you alluded to. Kambuge komba kuretereta dina mono na muskumo. Rikana itwiragwa process ye kukuona gitigiki Kawira Mwangaza kwari na njara imwe ya mheshimiwa Munya igitara campaign. Kona nde na nyarira probably Kawira Mwangaza atonyere itonere nyati ngati ba close eyes ba mheshimiwa Munya ibonere gutonya thirikari ne ya Kawira Mwangaza jaka ku serve witina mbere ko na batu tore aza indikanaga tukiugaga mheshimiwa Kawira akadithia makosa ya ku ensure that wona muntu yome ukareta ntu ba it's better you have a new team and of course umba kudhira wina support base kana kudhira ntu ba kedhira bari player legends ke ugwe igitari ya mbiri mwankara mwicho lakini the moment you involve atongeria bangi barabari ku inyawo wongo ukaririte utidronga niri nonto of course ukeja kudhira ukarigana ri manzo jangu thide probably iza gweta kubangwa ni mtu ngeume ko as a turn of agreed that team ire ya Kimunya negwitira mheshimiwa Kawira Mwangaza ngoki that's for a fact na kiwe very risky sana as at now nonto mwene antubaba na boro bakuririe ke siasa menya atukere mwe Mutembei twara yema ukaja kutha ko mtu ukuritie myake mingi muno tumbo moderwa nyake thori gitareko ko factor ya Munya I agree with you that ikaireta biskumwe muno kinya within the circles cha Kawira Mwangaza as at now unless Kawira Mwangaza ugetu is a fast kako na kuthirania na storage ya governor once for law lakini if it's about 2027 mheshimiwa Munya aka Kawira Mwangaza as at now competition ene mono na nkuchenire icho iro thai na cho thaizi chombo tuma ikethora chi gain mono ki mheshimiwa Munya na nyako kurene akamutana majinene mono inene mono nonto bakuthira one why am I saying so
Kawira Mwangaza as at now atiromba kuonania direction kiwewengo atiromba kuonania omba kunengerwa steering na ngari anto bojoriku bara gautinda ko atiromba kuonania as at now atiromba kuonania kuna nde rikana isi borrowing from what happened to Munya as an issue is deputy we gitarira atwara niamba na rina issues that was there lakini utona ituma kingi na kina mwankijo munene it's what I'm nkomanisha ni until Kawira Mwangaza realize ngari ne wewe wetithĩtie na steering no but kuma auje safari ne kuma gwita kathai Mombasa kana ina amenya destination ni Mombasa lakini ensure o parabe ngari nezi and about once mwanke gitari kiti lakini as at now I did doubt kenda tuthiria point hiyo kambwe ngavana atila nonto ako save senate round ya yere nerirwe soka gwatithania Meru akweja kinyamo Meru no arie uma Kawira utina wagia interest cia kureta ene linda methene kenda bariria ngwataniro Meru ejire na wata mantu jawe na ndetite owengo una ngare we na mugithi jawe we wengwa atathithia ene effort ya kweja kuswa atongeria ba Meru kinya bareta methene we no una ni una ikyo kwenda kwira my friend yawa Kawira atilan no tiro Kawira kalan no kya kuthira we terete Kawira alan kana change eu ni umwana kiroto kato kendere o twitite tukario Meru ite tugugite Murungu atutethia tu another leader urokomba gutongeria Meru na ikyo kuona Meru yongo tha ine kunyontera mutongeria nonto nigitwe tina mutongeria mwekuru urore o thai mwekuru na ito mwete heshima lakini kibulelekanio na kithiurunganio kira kiri Meru bongo inya mwana inchi nonete guti utongere bwendene Meru ikyo nonto kuona baina nyonte eu munya eta mutemanione arega inya kugora kwenda akero ua nonto no kuonera munyaririe due to public demand twire ni mbio kwenda akawe ita uikarotha ndi akero ari twire buongo na atio kwenda akaua nkeya imbio kethira wejirite akero monka akinyerua aua na itwari nya munya occasion ingi mairi thatu no ugwetire ou no mwananchi wengo mukinyeria twire ejo twire mbio kwenda kenda tuibanga ndi kuonania Meru ni nyonterete otongeria nonto ni kuona pura pureo ibure mingo ira bamunenkerete aita yes no mheshimiwa still kile point hiyo utongeria kwina investigation boy tanionde ne ya bunge ya county ya Meru na ni petition ya rate ni mwananchi wa kawaida mwananchi wa kawaida arenda are they 12 bedra bakebele kuri obisira nonto ibaringa nethiro botho kuno obisi cia mwingi na ni governor wa implicate makosa te yawe te wasn't her bare mapisa bawe now governor na raire ringi a deploy anto ba verbally with a different positions untubo bombo affect maybe uchonkoni beno propo ko bwide kire mapisa ba endu atikinyara governor rathitha yo karagera ya kuitha ni urawiga gwa nchobi ne gusuwa ntura fulani ugeta kuenja bra munde ni omuturi wa mitare ukare ukaitha mbati menya skare bara bakeya kuchwa nchobi bakeya papa sete nchobi bakwenda te munda bakwenda yurere no unga vanarageragia kuitha kinya kurita sisi wa finance ya mwikia land na planning karenda na ndio tonia to samoni urongi ure au thaiu teo mbati batu tutena bata norore o thai uraweya ura twina bata no norora are orira maitie yarareo ore ya thai no mwero no tekyo to muria turende orora are orira mbesa cia mwingira kinyangawa na irathokagwa ke maitie yare nya yaere confirmed ndene seneti na baya ona buruna ya ba confirm beyond reasonable doubt na bawa ima ikwari no thokangia bwa mbecha cia Meru ko ngavana no akuru ugire to isi fulani no ende fulani ura ware we gitari batu no twina bata no na rojo agapia mbere kamite jailak na liba kenda tumba kumoji kana twaraniria noe atwirane hate ambese ucieta atia cia thuka sua na kumira wendwand report ira tukaandika neona ndi tukarita negeta kimwingi no tukwekwarĩria na kwandika report ikethero eri public na kinyamo mwananchi na iria akamenyera yonde tura investigate kire antu baria akayamenya na akamenya makosa ou kethira muntu ena makosa na tomo wata makosa Edward kutena untu bungi tukathithia ikoeberia muntu obisine no ntu ate kumba kuundi obisi mwingi na ate kumba okari otonga bo Meru na ate kumba kurita ngwira nenkerwe kenda arita no ntu ria twejire twa veti mtura
na tuona na kuboto mwikira ofisine era tutamwikirite ofisine eta ya era warete mbecha itaya mtu wita nchugo karanga mukone akinenkanira ngavana eta na arawe akaruga ojo na ndi nuntu kethera meje ya yakawa no endwant kana unge wonde nuntu bare o wota bare o uo finance bare o baba inge o erodi bare o public service nuntu nya public service ngavana akurwa mantu ya kuandika traffic marshal na ibara sokere na petition iregire round 2 ekwariria antu baba bagire ekile bakaire committee na antu matatu antu ba matatu ibararetere nuntu antu ba eoro itorero ibara urite nya muntu o Probox town na tonga muntu ya assembly and Kenya we statement ko unga ankwende ngavana mantu jara yonde etere aruga kinya public service yene to kiomeone na makosa nyo no to disband na to ina power asiu ko or anybody uro kawatikana na makosa committee justice no mwanka to kadithia justice ki mwananchi kenda ngavana kethira antu bakabare bate kumba witangwe achwa bangi to vetikaire baraba kumba gwitira mwananchi ngwe na no mwanka ngwe gaito mero ndo andura kwagirite kinya ngavana ari akugatanira na MCAs batu tike tukurania na ngavana gaita ngwe yawe executive batu as legislators tukarita yeto ya kuthithia sheria na tukabanga na tukarepresent mwananchi ura kupaterie endwandi so bara tukawata makosa nte kuona yaka tukombo ba tethia ungi ka tukaba no ke tu endwandi kari waremero but no mwanka no justice yethitheke ki mwananchi no ntu mwananchi ura retere just ni area petition area na iye batu itu representative bawe na itu tukaria so tokia kurea kwaria na tuthithia akike mwananchi ura tutumite mbunge kinya tu inya murungu ati turekera fair enough bwana Eric kankondo quote miambo ya munya akiaria dauni ombite kuringana na mato ya mushimio aria munya raure uni ntarombokirira lakini ndira rombokirira kyo tongerie bomero kithira ndikoyana nani ntumbo tiendeke muntu dumwakirira na ntu nombete na wambe ngakirira kyao akirira kyakwa so does it mean governor kuringana na manto yara kubwithi ati kumenyora county batere kwithira itithora mbere na still ati kwando consult kibaraba kumenyora Meru batwita na mbere iyo thinire inene county ne Meru kampitikanithie na migambo ya munya that utumbo gwichikia kweja na kirira utirombi nyokeja kuthira nje muntu ne kura na mokoro yombo kuthigo bo gwitaba kuura si ombo kudhora je muntu iba kura na mokoro lakini kumbe abata imite ugo wiza bakuma ko epiori no mwanka muntu na mwene patikaniria to kwenda kukirira kana twina thina tutethwe na the moment actually makosa jareo ja kuromba utethio in terms of guidance ye Quran an institution menya we all run every day no tuthoma tukaithomora na tukathoma kairi no ntunio process ya ku achieve probably kugeria ku actualize probably mantusara ubati kuthithia kambuge Governor Kawira Mwangaza ina an opportunity to where is it she has an opportunity na if she has an opportunity ate kariata ugategera president wetu ratwino Daktari William Ruto agushinda gite na rena thina ya legitimacy kana gwitikanirwa opposition kumuitikiria no president na gererie guchetha maana onere u antu babo bate gwitikia onde president lakini atombere kuga o antu babo atumbitikia but he came up with a program ya ku ensure antu baba baka atonya boxine he decided to form an committee ya karandi guru barire issues cha kwitikiria kwensure wewe ngwa legitimize the presidency yawe na in the same case I feel Governor Kawira would have done the moment ono kale ambere rajaire na I don't know nyoro mo advisor ka engage MCAs komo engineer nyari raja na li nene muno na tije ketha kuma ketho ndika wira woni rukiri ndingi ukira rukiri nga form committee nyaketho tuwa kwenda gweta ngera assembly ni rete antu bao bana executive bakobana akurubanjuri kinyomwe muringi kura inyabairi bakarende goro baririe mandu zaza bakwenda si of course ombo kudoro ina mandu zako kwenda kuthithia na MCs bena jao uwa keep anto busy because it also open you an opportunity kuendelea ngugiti yaku utina kerere cause nande MCs bateringe tuma utio ban opportunity there is a committee there and now going ngogene chiaku chi executive no kuleta inyamu so being there supplementary no kuleta neka process because there is also another engagement kuchwa solutions go you keep people engaged te kuitanguke as a dictator or something learning away but if she does that
then it open up a conversation where the problem in aire na inyakethoro ati kwenda go sort out issues ire ku avoid siasa tugaga siasa perception. If you clear and enable ukageria kuetheria mantu ja kuendelea, then also public akari ekeja ku realize over there is a conversation going on to find out solution na ito etikanirira twerira tongeria berere mheshimiwa President Uhuru Kenyatta, Deputy William Ruto, na Rigathi Gachagua, that it's about time batigania issues Cia Meru, Meru bombe ko to a solution chao. I think Kawira Mwangaza would have taken an advantage when akuono kwa the second time, that it's about time I involve Meru community to sort out issues and to admit the fact that tunde naka problem. Jora President Augere, of course, the first impeachment Augere, we've already seen a problem ki Kawira Mwangaza. The moment I realize she has a problem, you own up that you have a problem, ko ensure and baba menya kuga nikatanga ina kuira kuweza kiewa no tibati ko na mtongi. For example, I can't remember the phrase it again, ora uga that ukaewa kiewa tumba ko na mtongi. Then for governance it take a approach ya stakeholders want. You can't run an institution jeje wewenka iketomio kona assembly neo kana mwananchi akona there is a problem competition assembly kona kinyasi sibabe nya tutone, because of course the moment bejere go appear to the assembly itombere kuona nya problem nya na rere problem and babu ko na technical know how kana lakini particular environment yako practice probably what they by mandate ya kuthithe kana ekeja kuthira probably there are few officials berog in their functioning chia responsibility rabai. To me I feel it's about now Kawira Mwangaza wengwa kethana kwendo probably kuitikaniria that there is an opportunity and encourage the second time utokuweja the opportunity the third time. I'm telling you, if it happened the third time kinyakethora what happened in the Senate, people will get tired. Na ikitomio kone nyatha ichi mumeru nya wengo na ndogi na kugeria ku petition kugeria kuitia nande an alternative leadership kana kuitia nande. For example, what you've mentioned that in assembly bonete, the best thing is ito enenkeronia caretaker with antobaba kulemo. Ko there is a serious problem in terms of governance the other side na muhimu mono nyabo but take advantage kaba beja kuriaraizo menya MUTEMBEI kambuge kimbere nkunenkera menya we governor we utongerie ne bora you run a diary rukiri ntuko kuchonde chizo fixed utomba kuriaraizi mbi ko happen outside probably and baba yaja bombo ku shield kumenya what is happening outside no ntunya wengo no probably powers really taken off ugwe na powers ukoja korerwa reality rero. People are getting tired. It's about time Kawira realize that this second na nya wengo akapati kwa radhi wako URETERI senators 20 bakulinga kura abale antu. You see, you also have to ask yourself, 20 senators realize governor has a problem and voted to impeach her. Kuna nyino kalino bati nyako karandi kuro kono uli, you have a problem. I'll tell you why Munya is a factor, is a big factor in terms of leadership ya Meru, because Munya has proven that no the foundation is easy, all right? Secondly, he has a really a connection in terms of leadership. I did it from Council of Governors, from being a CS. Natena, fact he has also a resource. He has a resourceful person now. Non to attend the campaign for the last probably 1 year. Comparing all those factors, Munya stand na kuona ena chance nene. Not only this county. Dendo wati lau bwana Kim tute break like tuchokera mheshimiwa inkwenda to radio ntobo mheshimiwa Kirima ku statement ya ritete last weekend acho karinge yaringa yutan au kai miscutent na uwa governor Kawira nwekirire kire kinene kethiri ndene ya county Meru ani unkwenda tomenja fact ya thiri nonto MC59 deputy governor MPs senator waziri former governors barely it is really a problem. Katone kanya kaka ku break ture mrando ya kibiashara tuchoke.
auga no gochwa mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndigurone ya Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Muremi no kwenda gukiria uremi bwaku amana urithi bwaku bwa ng'ombe cieria uri muremi umweru wa kawa majani kana murithi wa ng'ombe aja Capital Sacco itukuthuganirie na roni ruria rukagutethia kire murimi wa kawa turi na roni rwa hisa kahawa loan na coffee picking advance loni ru rukagutetheria kugura batarisa ndawa cia kugira na kinya kumenyera kahawa gaku kire gwe murimi wa majani no ujukie tea bonus classic loan tea welfare loan kana tea picking advance okiria maketha jaku kuria akethi na rira ukwenda utethio bompwe kiriwa murithi wa ng'ombe cieria no wike silage ugure shaft cutter wike zero grazing kana kinya wikira biogas gukurukira runi rwetu rwa maziwa pesa kana dairy welfare loan gura share cietu cia Capital Narua na wone baita minimum share ni ngiri 5 ake no ugure na paybill yetu ni yo 520100 aranirie na tugukurukira 0713934823 kana otoriongire branch ne yetu iria kwina agwe tikavagara Wĩra nĩ mũtu nakoro tikavagara ona kabotho ni ucio gikue halo taturetane kabara ya ngano na ya ngima teke kabotho ni ucio kue Baria baize ati kavagara ya nkima na chapati ishire mbere utirete nkima ya kavagara ukauga nurete nkima chapati kuthongoma ankima nayo ndukene ugetie mutu wake na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Aya, amna Go TV stream? It's free. Hii Krisi, Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Uenjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later anytime. Anywhere. Go TV stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers from 1st December. Go TV. Love it. Bueno, tuwete na mbere kwa tena batu kiri mubango URO ya siasa kiri mchambo ya Facebook ni kuona miri nkadharwa enyewe wa Meru tuko na kiu ya uongozi bora. Someone like Munya is okay, we will roll behind him. Kuna Fidel aduwa halu bwana MUTEMBEI disputes despite everything in Meru at this time. Either we dissolve Meru or not. The problem is governor of Meru. Actually, it is high time we realize ourselves as Marian. The reason being Marians are important during elections only. That's why tunaambiwa we don't support women leadership, as if men in Meru we are not in relationship neither of mothers or daughters. Kennedy
Mithika are watching from right Arintera Chiembo. Asante sana. Na kuna coach Sang are watching. I support our MCs fully. They have followed the constitution. Ruto saved Kawira after realizing that it is Munya who is gaining popularity. Hence, it is like finding Njoka Rokone. Well, now, Mheshimiwa tukarikire point ye. Mheshimiwa Kirima Gushine. Kwina clip ya sambazo mitandaoni mno akiwa nyawe na bitikire gavana ni mama, but yoro nararirie very furious akiwa clip une yorongo ati support gavana Kawira nonto arua gavana niwe kirire kire kinene kia ngwataniro na thiri nonto arua 3 weeks down the line are usave on senate yero awatani Meru atakaranthi na MCs atakaranthi na munini owe atakaranthi na bunge ba Meru te waziri te former governors awa Meru in dire situation ya kwenda utongeire bunge. It is true. Kirima kambu ati rwariro rararirie oro no ruru rariru ikirima. Rwariro ronge rwariru tukwire nge Edward no rwariru kirima over excitement no ntu ni bari nginya selfie na excitement. I so excited aria mantu buga ati kumenya na ari ni temenya no ntu ukia kuona uraririe atari nya sobara yinya kikwataira na ruthingo rwa nyumba ya mtu kwenda kugwa so no ethero atari wewe ngo waragia rwarirura urampumba kuwa na ura nindira tegere ndaona inyora mbi vaga na whatever na bari kwa kiogora magambo na no kumya kiogora magambo no ke mama na ndi kiogora arare ekiro nani mini Mheshimiwa Kirima ekiro ina fix ago ngiora bakwaria aria tu are excited na manto jare akuona au riru yara okabere so rwari rwa Kirima araririe oro ura nwe mutongere na nwe Kirima na yoro arararie oro tumutegete no it is true and tutumba kuwa thine Meru indinji tutumba kuwa thine Meru ni MCs tutumba kuwa thine Meru ni MPs tutumba kuwa thine Meru senator tutumba kuwa thine Meru ni leaders ba Meru barabara yamwe no ntu igutegairwo kukategwa kinyage kuyuki rira njona etete ni nebe bakuona gitaru kikionde kiga sink kabaringire kura na bakuona imuntu mwe na thina ntu babange bakwe bamugera iriene yes kwaremere gukareko na bando it is not over Edward ukiakwirwo Meru igeta imkumenya nya kwe ria kinyegi tari munya seneti gikanoga ni mama nontu uti utonge uti ene sign yarona ni ya kuringanira Meru na kumireta hamwe so Edward na tankwenda kuga Kirima akwaria na uwa ima thine Meru ingavana Edward ndenda kuthibitisha ima ura Kirima aragwire nende araririe uma na aria uma bwa nkoroike na aria iwe na ndi mutongerio Meru nontu Edward tukuma Nairobi tukweya Meru thai tukuthiria biumia bingana mweri twitite kuthiria kutini saini ya kwenda kureta Meru bamo na imbugire kairi secondly mama tukuma Nairobi toya MCS yoba na ngafana na kumenya ibo abati gwitabo ngugi na atita ngugi ati na MCS kinya kenda kinya kamatoka kinya geta na utino ngafana mbakuta ngui without MCS rejire ndu adia karanthi ki ward chetu the 45 wards kwena mbesa ira baeya wa location ira bae kidogo after tukuma senate ria ringi na ndiba nganga na ya abanenkera shingo upande baikie 3 milioni mbasare uno kuona nyate MCS baba reta itondi kichinya ote MC ukumenya uri kweya no ote MC ukwena kumenya nyane atigweta mama irani wengwa na wonda admin MC no kuona aba kwa TV ne bakiwa ende ana iba ewe na baba nabo barere tukinyabo bakurukirwa yani bare ario ya mwana inchi urakwaria that is one secondly mbese ingi ciatigirwo Edward mbere MCS baugite mirandi ira bakwenda ethithio ndene ward no ntungu ya MCA te kurita ngui na mbecha ikuua murandi fulani na fulani na fulani yothithio ndene ward yakwa mama rejire athithia araniria na CC wa road na transport Edward bayo kia mbese ingi chonde ciatigarire baita ke roads baita na chiare bekira kiri roads na basi kira kiri MTF chonde na yo tengo yenge yo bagwite kana ote MCS kaire omba kuthithia no tumbecha chonde sirajo kirwe cia mano chiekirwa ki roads so Edward ndirio kuona mama oyo yani antu ageria kureta thiri ka kugeria kureta mpatho nkoroki na kinya karakara atigere akaringa nkoroki na kibuya akauraga. What's the problem ya MTF mashimo? MTF na niga nkoire MTF menyo teomba kinya karita ngoi ureka arito teomba communication no tutewa mehete ngoi nomba kwita ukona for example contractor ore Meru ukethira ngugi na itite bubwe na ukomba kuria na tengo ge tiriti bwega na agutitite bwega secondly
MTF batumaira ngari cia county kwa unya mbeche ira ciekeri na aria endu andi no ire me otumika ora ibateri ne kare motumika nya chionde kwa tuika barabara ere ekweri kilomita ira MCA ayanete ciomba kuri mwana mbesa fulani no ire genya kuri machothe na tono ora kathithia na barite ngugi ora bakwenda na bete no tura batekwishona po kireo kire MCA ziorore iri na kaire endu andi ngugi ere endu andi MCA zira iterwa kingugi we kwa kinya ta guteta kinya thithi oversight itomba guchokera no to MTF barai contract banekeri abakanenkero matractor ya county barita yongo ke baitora bakwenda ora barikanetie na bachietire no tiguo kabathithia so head and ainguona kwina thina no to kinya ikare akurimwa MCA weta kuria u inawe wari na sena inawe tete kuria na wete wombete ngwena ndendo ndiromba kuyo gwinga kwa marete na tini ngoete ngugi menya na ndene ugo kari na iko tukona kwina atare na kwina ogwati na mbese ire ndegawa igeta barabara ene no to MCA cibaugite imwe ciete barabara ene inge ciete nya skuru ciake class na no kuona nya irasi bia tuteka bibui mono bia na betu ba ECD so ibaganitie kira kigatuma mbese inara tukuganitie chionde cieta na iyuko chionde kaire ciekirwa antu amwe ndu andire kiurio ko ruo ugaimbi kana interest ciaore na CCO wa transport na roads na imbi endu andi interest yu yari irari kirimbi so kwina thina ende Meru katwetekeri we have a problem na the problem ira twinonde na Meru utonge ingavana. Wow. Yes. Kim, hani onde thina yonthe kwia atiri kwina amu ya executive na assembly. Yes. And now it seems mathina yara mutukona yamo ya kiumira thai na yara MCs bakwariria I have seen thirikari munya I have seen thirikari Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi ndona itia MCs bonene from where I sit because ndona ura thirikari rarani but now from day one MCs bamero pedrita pakitheta bakiwa batwe tureallocate mbesa executive yete atumira mbesa ura kwethiate ura kwenda governor ena CC wa finance ena economic advisor wa governor are chief of staff thirikari ne Kiraitu Murungi what is really happening in this government kan governor atikuthikira kana ni governor kwenda kuritangura kwenda I think only I can appreciate kintu kimwe Mutembei na mheshimiwa kuga that MCs are suffering. I really Nikki one ndo mwananchi ni wate kwa realize mbi kwendera. Menya nwijinya ta MCA omba gwetanja akagiro muno. Ndo munote ukyo wa kutitia. Kambe kiresteka as a neutral person na kana mukari kamuringi kura kambuke MCs ya ruduriro ya mheshimiwa ruduriro. Men were the link between now the executive na no link between mwananchi na executive no ntukieto meonare MC ageta korobi kwa siku kuatiria barabara for example ambeja nengarekano kuna gitagingi ki marketing munaga akiaolere I think this morijo iri kiteorete and MCA akalingo thimorua na ndia akatithiata MCA atumba ku walk to the CC manuje kuna goodwill that weza kuna executive kana governor obati kwa MCA that no wait ukaringa thimo ekewe teo na manzo zakagitata zakadingatiro lakini the moment the executive bakalega uro utongerite executive nakale yakoeza neteo kana kwera staffs bawe baheshimwa baba kiteo kya kutingata for example barabara MC na domberea kugakatetheria kwa kibarabara kana kwa kabandaracha the moment uiterembechera probably ura babanganite na committee yo bathukane the priority yo kuthithia barabara probably kuna kandaracha ke somewhere a balance the bole onali kana okathithwe no ntuboi bwa nindi ya a certain area ko the moment witira uitambe chicho ndio wa consolidate weka KMTF then begs the question ukori atire na ndi MCA akatetheria because team yeje bati kutethaneria kukinyaniria mitaratara probably rinya executive nayo muno faster kimwananchi through even the support ya MC but the moment MCs atengi kando kairi kara assembly yake then ireta dina for example
uko appreciate kuga munya nare ne MCs ba na baeza probably support kana goodwill ugweto tinyaka to tembechas pass you say non to MCA ate account problem bechira chuka 15 million igeta account na no signatory no geta withdraw because bechire chianda still the executive, but the moment we janile goodwill ki MCA that you can as well ugweto robiri antubaku nikimbecha no wekire lakini moment weta KCC aka disappear onto na okere nyawo kono no MCA nonto ombo otomo department giga na staff na kana director ombo otomo muito na jongo nonto na MCA okupi upinga. That's why I'm saying there's a serious problem in terms of governance, ki respect ya separation of powers plus the support ira probably the arms ingi ira antobeto baraba frame katibeji bonete muhimu no kutetheria kudura kwene executive idroere a part of kutetheria. Something else Mheshimiwa mbere ampongera ankwenda by example the moment ukwira Mheshimiwa for example uto agweta Kirimangoshine ete aka skume stima cheese togekera but in a goodwill from the executive, the president, na respect ira probably Mheshimiwa bayeja wa igetumio kuona agita ki probably ministry energy akayeweteo na kero transformer chia kuchiringi chikinyete antwana na komba kudirata lakini the moment MCA no akethora tikweweteo kiu na respect ira but accordate nyo ntikuga itu mtoto antura kada ni atongere bantura then it's become respect kana kudirona nande executive tikwira tre for example tanande baretanire CS bakuja lakini keja kutoa impeachment hizi patingi japa Spain on tibet maitama ingi bakara kuja ko there is a serious problem in terms of governance issues irato nacho like the moment executive careerize we can't run away from the assembly who are representative of people kire majukumu ja kuhakikisha nya program Ciaca Cia executive chio kinyanirwa na be pattern paso echio for example kweja na ngombe kenda actress bedro bari of course nyabo no tibarombe te kuna ne bakirishete kenenya pride kudro unda rombere kura din kuona ntuba ko betumika. That what MCs are asking and I feel nyake the only problem sometimes I wish to represent ando ndomba ku represent ando situation in Nigeria nte andanya nye kuambire kuromba kura nondore why do you have to ask for votes for ku represent ando note na inara na nafasi ya kuensure that ukombo thinga tiranto baba ukombo ba sort issues chao ukidentify barabe ninde mono na kamite ku problem na nyanga vana nonto ena what admin oku ku represent ko there issues that need to be addressed by the executive na MCAs they are doing their work because this is part of their registration oversight calling the MCA impeaching the governor that ingoge actually bengogene na governor apati kudere ngogene nyawe nonto akawa MC nonto ba bengogene kinyo mwenga kaire bakambirio mwenga kaire February no ngoge yao bakuita ticket igendo iwethire nonto mandate yao bakuplay for Kirimangoshine. Why he spoke that way? I'll tell you why. Mena agun politicians adoma mood. The moment chief of staff with the former chief of staff aka insight aka prepare that what you have urobati kuga menya na ko tiongwa kuga from mea ko tiomba kuga unge kedho no inside and the environment is that aza atu accept of course nyada hii governor imama no kolega MC bate kolega inte kolega ko kinya kuga support hii environment ile prepare mea kimadi mdomo a prepare no to that creep e prepare for consumption yantu bawe na resort kwa ria kwa Kimathi kwa Kirimangoshine kwa prepeto kenda uga u probably nonto atira mete abangite probably environment e prepare for the clip to be consumed that we were moving. Of course bakadho wani up to move it kana ku perception yantu that nye shimu barambire kwa accept lakini iutio kuoria Ninkwere the fact that the executive realizes a problem. Still there is a problem itero na kironda. Utieta kigutuma atongire baku ku incite probably the clown or to prepare the politicians kuaria to their line. Then we come backfire because of course narrative ugadai something else ugatri uni ura anda miskotro kare gere kweranto anda prepare to kai nyero kone. Grande. Yes mheshimiwa. Kato dirie point ye ukenda twetakire wingi endwan. Ningo ndombeleza na weleza Meru ndone bukethe tabune no tubo report ya ng'ombe. What is that? Nionkwejite na ndenda kuatri na endwan di kampu ngafana wetu akari kare atlas. Reason being mwana yora ya kabako
na mwana ya Ntururu ni ana banini muno cia sen na in fact assembly to ni otha imenya uni ndare assembly ya igiri ana batu assembly to ni otha ina ana banini muno na ngavana ate kuigwe nya kiao kia kura karia ya ana banonto apapa sete ka kaura gana na bu na chietetie na nya tukathithia ate ngavana bu na chietetie kaura karia ya ana ba ende akariganirwo rira kura karia ya mwana onende uma skuru ya murungu amuringira kiame ya assembly ari miura ate Edward second assembly era twari nayo ngavana Kiraitu no tuboigwa na ari na respect na MCAs ya cheki cia ambassador ngavana Kiraitu atetangira undu kuthoma cheki Edward Mutembei ngiri igiri Kiraitu atathithio eja tugeta ari county headquarters cheki ira aka launch chonthe ire amwe MCAs na ward administrator kwendeni nazo boy ke school MCAs aketa school na ndinya kigagwa na mnya mwananchi au ateka kona ngoge ni ngavana na MCAs MCA kwa involved na kuwe nya wengo kugwa thithia weto ayokia chekire agaike wengo sukuru akatinda aria mashinani ende MC nya muthingata gara ya shandu utekia kuga ariku nonto imama mami wenu agureta mami wenu nejire uyu no ore ari no enu utena wari bonge Edward cheki cia ikundi Kiraitu na ya ikundi mbecha na ibari na ngugi nenkere nyamo yokurwo we no waikaia na bakaikia na MCAs na ekurubara bageto ikalauncherwa amo beta wabonde amwe bakeya ikalaunchwa officials ba ikundi bakanenkerwa cheki na MCAs yare au ikinenkanirwo nuonaga MCA yare au na ngavana yare au uwi ngavana wari kinyethera ikware baremere guchoka na ageretie kwa MCAs bawe respect ende oreku endu andiko kiatuma mbugane at least na kakwenda kuraga ana ba na either way kinyaba mu support kana bare go mu support it is good bakare au bathithie budget chiao bare au na bathithie manto yao be separate na ngavana no nto inya kwaria mitungu endu andi ukathikira rwari rwa ngavana mitungu kageragia kuira crowd bwari ngere kura ithandatu utena kura ngavana eringwa na matha na MCA kwa onde ngavana ndeyana yakwa MCA neye na yawe akarea kuboria agaitana na ngoye ya MCA ikukurukia budget kenda ngavana na executive bomba ku implement budget na bareta maendeleo ku ngavana ojo buru ndu andikire nakyo igwita ngoye na kuthiria MCAs but kwena murungu rojo tweyekire issue ya ng'ombe Edward issue ya ng'ombe nayo igoro iturari na statement ya sikitwa i mheshimiwa municipality Kalem ewe ng'ombe Edward is a scam no tutugwitia statement itoetetie policy baugire mbere baambiririe kwenya na ngombere itina policy toko Kalem awite statement yu irejire batariria bayebera mantu ya policy no tupatina yo number 1 bauga mbesa ira barombete 50 million baewa 17 million batauga 17 million bagurire ng'ombe ingano na cia mbesa ingano na ciatigara ina ndi icho tukuga tuongerwo ikinye 50 kenda tuongera secondly Edward batauga njaire baere ng'ombe njaiu ng'ombe cienderete atia kana daktari uriku waikaia ng'ombe ira kana kathima kona ng'ombe ira inya istiajitwe na isasa wa gwita kirianto batauga no wa identify aga that in the case kana muntu Edward na kwenda kwewa ng'ombe batatwira yani biore biore tu Edward bitera ombere guchoka na ikyo turakarire ndi na twaria twinde as MCAs na twawatanira tuga no mwanka nende department agapia the CC agapia kire committee ya agriculture na murungu na ntetheja ma member wa agriculture committee akeya atwire boeka policy iraba ya nane ng'ombe na te batumera no Edward no mwanka twithira tukimenya area MCA no wimba kumenya ng'ombe igaikwana na imuntu ko ntore ne uburuwe ninde no ntweretwa wanu kao wanu ninde family na tembo mbako jokia muntu o municipality for example ntera wane ukore ageta mwathi akamenya mtu rawe ninde kenda ikirwa ng'ombe Edward so au kwena thina na turaugire na kware ma Edward ng'ombe iji anything no tutawite inyi ng'ombe tawire live animals ira yari kesi ya IDP itare ng'ombe yari live animals no kwithro kwi gikundi kirithagia nguku kenda kiongerwa nguku kwi gikundi kirithagia mburi kenda na MCAs bamenya ke kirithagia mburi kigaikirwa mburi onto inye gitara kiraitu kwari na nguku na biu bingi ikyo tawire live animals tawire ni ng'ombe lakini no tungavana na murandi yo ng'ombe kiri are human representative iyu ejira atonyerio kenda okolea yomba kuthokanirwa na ndene yitaniria amwe so Edward tokwaga police na twaga biu bingi Edward na ya soke biuri tuigwa to kwa satisfied
tukathikira mbatie ndwandi mantu ya ng'ombe na mburi ki budget tukandua away with it completely nonto ete kumbeka mweshimwa umwana ararungamira na arita atunenkera okuye na atwira ng'ombe we wikwa baranya bakwewa bamukabenderie ndwandi bendia nonto muntu aga ikaria njera ya ikirwe ng'ombe yetire etionaga kuria etionaga kunywa so I am cia geta gucuwa kenda ng'ombe reti gakue na kwikinya cikwite ndwandi kuimu ikwite cia centrament kwichi kwitorererwa ni kwite igire na ndeka mete implementation ni kuthinga kenda no ya report ire tore ira cia kwire so ndwandi atwira ng'ombe yetere utikuria utikunywa gutiroje nonto inya environment ira ya ikirwe te friendly kiri ng'ombe eu yambiriria wato imware ya rumo imaumba atira ya ugiro ya uma magumba o kilo 3 nonto inare nyate bati so ndwandi ng'ombe ra bamiririe atuo migura ireria atuo migura ira roje nonto no kumenya roje namwe rutena scarcity rutikungana mutongi mwe siringi 50 nje na thene komba wa 50 roje ro kurunywa ng'ombe gairo kunywa ni anto edwandi so ambe awenyi bathamirie bamikia nturenge na ndi no ng'ombe karageri gari ni ategu inya tha i ng'ombe yongwe tiguciere wendo so we have a problem kim ndiro time chetu kuthira clipping shot yako natomba gwera mumero roto tikira tukwa rwari okay ibwaga kambuge nchoke nkatho nonto bwa kembere kampa appreciates kinya ithuganira kweja na ng'ombe tiari thuki na kweja na mburi tiari thuki nonto kinya kweja kuka support mwananchi umukiria kumwempower tia kuthuki but tugaga economics bakwiraga inyakethe kweja ni nyambecha ukaeja na no mwanka o train dojori financial literacy no mwanka umweke anto amwe umwibange umuplepe and that happen actually gitara kiraito ikundi bikwero bikae wa mbecha bietere samoya beitano a week I mean or 2 days urabaka save urabaka ala kadi kuria kane guchoke kane ku investment empowerment same case as kweja na ng'ombe the moment we identify needy families batinya ko karande gorobo karanire needy family ojore ukaewa ng'ombe akombo menyera kinya stage you must stage to the next stage that is nanwiji how sustainable the program would be kende kithoratibu ngake kwewa ibao bangi bakaewa those factors ipatikwa out how we wish that program itapatikwa kugito bro but I hope executive and assembly bapati ukaram andiguru bage kamantu erone to the benefit ya mwananchi uria batagetite kwempower as I conclude kia maana mono MCAs, this is the first time actually they are doing their job perfectly in terms of kuulia biuria na kuulia answers na hiyo iteko rigeria executive kuthithia ngugi ciao ko mheshimiwa Sara arungama aringetuma iteko affect CC wa agriculture ku prepare kuita ngugi ciao kana ku CC wa finance kuita ngugi yao kana nyangavana ku ensure that running economy ya Meru ikuendelea mbele ko my player kire mu Meru siasa eje igakara siasa Ameru bakaraja baka bakomea because they are tired. I hope that they are tongire baba akarande guru berewe they are all working towards the benefit ya mwananchi nyake thoro gavana uninta kuringire kana probably utamuringire ke kure ithandato ndaringire ichi agwatene chionde ondo no ndabo gwatanirie bwinde mumiro bugwatanirie agwatanie MCA ame agwat nakuro eretere kuringa irrespective who voted for me or voted for someone else ko akaugo to gwatanite they are co-join but umba ko ebanira unless someone enderibally move away you go support the economy and the growth ya Mumeru. Thank you very much. Thank you. Sarah, please, 1 or 2 words to take on top time. Thank you, Edward. Kambuga iboya kana unikira pomba kwira Mumeru amwire batu as MCS twinguina yetu ira batu nankere kikatiba toka represent mwananchi wa Meru na tukathithia sheriri bateri gukaria Meru na batu tukakario tonga bo Meru na ete ure ngavana wa agakario tonga bo Meru batu tukabukaria na mwananchi na igwe buru kabisa MCS twinguine na tukaita ngugi na mantu ya jonde tukuthithia twathiria tukona bukona outcome yayo na bukona uraja kaumira yakari na uraja kaumira yakari
nini mesha zira tukayukia teka tukethira tukimena muntu kana tukithuro inyoriku anaba Meru bonthe itubendete kandi no mwanka tuthithie justice kiri mwananchi na kinya kiri mukari muriti Ngugi wa Meru. Thank you very much. Kim no tupo na kanya Mheshimiwa Sara, thank you very much. Ebe amutegera no tupo guthira wina batu tupo rore nkwira akithia atwe mubango uyu waro siasa utito waro siasa na it's always a pleasure kuthira ndina babu ano nkwira mantu ketho taibo kiri mubango uyu ya utimantu na ya taibikana. It has been done and dusted. Thank you very much.